Siyayikhumbula indzaba ya Dr. Johane leyavela kulomsakazo Johane Siswati lapho khona akhanzakala ukuthi unenyoka lahamba nayo kuletinye imoto takhe leyatwa ngathi ihlobo lwe-El Grande. Kanti ngakulonye ihlangothi uchazile ukuthi lenyoka yakhe lena kuyinyoka lekubonakala ukuthi usebenza ngayo usita ngayo bantfu. Uthi uyamangala athi yasatholana yiso khona emlilwane kulandzela ukuthi ngeke yona izikhona ukuhlala naletinye tilwane. Cha indzaba yaleya lithulusi lami lekusebenza cha lamba kahle ngoba bathi lapha enkantolo labe bangibophile nalaba betilwane bajika bathi hawu licala likho lalesilwane sakho bathi kude liqala bathi bahoqisa enkantolo ukuthi bangibophele ukuthi nginenyoka kuloko leliqala nje lenyoka hawu balikhipha bathi hayi anginaqala lenyoka mina angihambe ngibuyele ekhaya ngaqala lenyoka. Oh lokushothi lenyoka yakho kodwa abazange bayibuyisa. Abayibuyisanga inyoka bayigcina bathi bafuna ngithole inqwathi iqala dalo lenyoka ngoba inqwathi angadiphathi angabakhombisa inqwathi. Angadi ukuthi uhulumende uvuma kwenta kanjani kodwa ngoba phela nakukhomba ukuthi solo imali yami ikhona ngale befuna sibangibuyisele ngoba kuqhaza lokusolo ngiboshiwe kodwa ngikhululekile lokwasala bebathi teke kuneqala ndaliteka lemafutha lokuthi nginemafutha esilwane lengawathenga eBria eThekwini basike bangibophela wona basi mhlambe ndawo le mali mhlambe layithwana sekuphele kona nako ke bisakade nyalo kude laba kushoyo bagcine bathi solo ngiyale wagcina ngitshela manje ukuthi akabone emaphepha la bangibopha ngawo ukuthi mhlambe lamafutha lenginawo nginebuqala bawo bathi nyalo ababone emaphepha bagcine bathi ke awu angihambe ngohlala ekhaya bayongitsinza ngihluzana bathole emaphepha bawuthumela samali bathi angikhululeke bese ngibiyele nje kanenge amahlandla lamanenge. Kanti ke ngolunye ihlangothi bese uyachaza ukuthi sive utawuchubeka naye sola sisita njoba nje anguye umlapho wenzabo 18 7 Channel Maswati ngijustice wakadlamini nanohlahla Ncumalo sikumathapha.